Amakuru yawe ni meza cyane. Ufite ibido uje kuvoma? Ewana nje kuvoma ariko kureba ewana amazi n'idani. None se iyo urebye hano mazi ngenda ndabona ya mazi andende. Ibi ngibi ubona ari ngibi. Uzuru kubona twakunjije twebwe abasore ubwo umumere yaza muri aya mazi. Nta abasore bagomba kuza kuyavoma. Umumere ntago yaza muri aya mazi. None aya mazi mumaze imyaka ingana iki muyavoma? Naye navutse ndi kuyareba ahubwo cyo badakora ngo batuzanire basi n'umugezi muzima sinzi icyo bageta. Urabibona ko imisozi twanyuzemo ni miremire kugira ngo tuze tugere hasi muri iki kibaya. None si nimba aya mazi asa gutya abantu bayanywaho bimeze gutya? Nta n'imisumbi. Ongera ukoremo turebe. Dore ngayo. Aya niyo mazi munywa? Reka da. Mwebwe gucya muri gusebya leta yacu nagari. None si ndawundi mugezi mufite? Ndawundi mugezi mufite? Ndio turi kuvuga ngiye ntago turi kwemeza. Nase ubwo aya mazi koko none se ririya tiyo ndi kurebamo hariya iyo ryavuyeho ariko ndabona hari n'irindi ryacitsemo. Gucya no kuvoma hasi. None se buriya iyo murebye ngibi ngagucya mwebwe mubibona ngibi kiburiya mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe badufashije batuzanira undi mugozi ubwo unurashaje. None se ni gute ni gute abaturage bahangaba bo batajya bishyira hamwe kugira ngo babe babasha gushaka ibisubizo by'aya mazi? Ubundi hari igihe twishira hamwe tukagira ute tugafata amazi twayayobora bino byose bikavamo. Ariko imivo igira ute iva hirya no hino yose igahita itembera muno ubundi bikongera bigasibana. Ubu ngubu turi mu gihe cy'imvura. Iyo imvura yaguye aya mazi murayavoma bigakunda. Ese reka byuzuye abaturage bahangaha hari andi mazi bagira ataraya? Ni yano gusa. None se ko mu gihe cyashize twabonaga ibinyamakuru bivuga ko ari amazi mwabonye hano ni mu kagari ka Kinigi. Yego hano ni mu kagari ka Kinigi sibyo? Umurenge n'uwa Nyamyumba hagati ya Munanira na Kinigi. Aya mazi ahuriraho bande na bande? Ubwo ni Kinigi, Nyamiko na Munanira abo bose baza guhuriramo. Reka tugaruke ku iki kintu giteye ikibazo. Ese ko mbona mukandagiramo hano hari udusimba kera twitaga ngo ni imisundwe twabaga mu mazi ameze ucya. Aho kugira inatujyaho kijya no mu magara. Ijya no mu mazi muri kuvoma. None se bose mudukorera ubuvugizi nimbeba zijyamo naringize ngo mbabaze ikintu rero nubwo turi guseka ariko ntabwo tuba twishimye. Muri kubibona ko ahangaha turi mu kibaya hasi cyane mu soko y'amazi atemba cyangwa se abahandu hamwe ku buryo ari ikintu giteye imbogamizi. Murabona iyo tugenda batubwira ko dukwiye kunywa amazi meza tukoga amazi meza kandi igihe cyose dutembera tugomba gutemberana ubuzima bwiza. Isuku niyo soko y'ubuzima. Ahangaha turi mu kagari ka Kinigi umurenge n'uwa Nyamyumba karere n'aka Rubavu ndetse ahangaha turi hagati y'umudugudu wa Nyabisusa ndetse no hagati y'umudugudu wa Nyamiko. Haruguru yaho gatoya ni umudugudu wa Gatyazo. Hakurya gato na kagari ka Munanira. Muraza kubibona iyo misozi miremire yose iramanuka igahurira kuri aya mazi. Tweyo twibaza neza se aya mazi nta ngaruka yagira kuri aba baturage? Mwatubwira. Hano tuhasanze abaturage bari kuvoma amazi bahagaze mu mazi hagati. Murabona harimo bambaye bote harimo batazambaye ariko aba batazambaye bafite imbogamizi ko ikibazo cyavuka ari icyo ibisimba byabarumira muri aya mazi. Twari dutembereye rero duhura n'aba baturage. Amahirwe yacu make cyangwa si menshi ni ukugira ngo mudufashe aba baturage ko iyi midugudu yabuze amazi yo kunywa meza. Isuku niyo soko y'ubuzima kandi kunywa amazi meza bidutera kugira ubuzima bwiza. Murababona n'abaturage bari kuvoma. Niki mwadufasha mwadukorera ubuvugizi
tukabona abaturage banywa amazi meza. Murabona ahantu mbagaze hano, murabona isuku yaho uko imeze. Wakwibaza aya mazi ava muri iyi soko ameze ute? Aba baturage bo babayeho mu buhe buzima? Mada uraho wari kuvoma? Ndabona uri umumama ukuze umeze neza. Aha ngaha turi bahita he? Muri Kinigi. Uyu mugezi ni uwahagana he? Uyu mugezi utuye ahagana he? Mu Kinyamunzigwa. Ufite imyaka ingahe? 50. Ese waravutse uyu mugezi usangaho cyangwa? Watwemerera ukunamuka gatoya kuko turi kureba ibi bintu twe byaratuyobeye.